Ka Lempung Elekai 3rd Division Bapniai, da ka Shillong Sports Association, Sdang ha kasngi balang, kalai tarik naiwing, Hamadan MFA 3rd Ground Polo Shillong. Ha kani kasngi Sdang, kisau teli kitim, kilami madan bakentup, ya ka Nongrah-Lumparing, ka Mawtawar bar ka Nongkseh. Ha kani kasngi Sdang, borok sau teli kitim, ïasam marshipon, hadin bagi ya kaino da ka betep marshikol. Ha ka jinga kun ka banengkong, ha pedeng ka Nongrah-Lumparing, ka Nongrah kaliyo bentep nengkong ha ka kalastep, lengba uroki karkongor, ha ka minit balai po. Kadba usam kupar karbutna, ulatep ya ka kol penyakait ya ka Lumparing, ha ka minit bahan rupusan. Kadba ha ka jinga kun ka barsin, ka Mawtawar, kaliyo bentep nengkong, dau arang selang, ha ka minit bakat henyo, ka Nongkseh kalayo ban penyakait, ha ka kalamit lengba utoni sengkli, kata ha ka minit basau punyo.